Hello, ya omuye yupo nomi no. Tenia I edote bakan de tahenu aglemo no. A redula baga napa tagi de kai. Bemi napa tagi de kai lonin no. Papalu papuilo baga taka ara de jeno. Thobu ne wamitele tahenu ne. Washomola o bele do nganeza bele mara tenine queenary tenine nari de chi blo bene lale me bane bene tenine saale tenari ne saale the mid teller order wages me ba salary income the cover no ta henu aklo kwa la kha khane udi teninya ne ye edo share aronen tu the come no wa aga de thenya lo ni no le manesa le do le mara lo ba sai me le ken ba play me ni ta phita mala ke la le ne wa thenya ko adeli no ken ye edo te ara le aga de khane business income ne commune ne register ne business de tiko pendu popwa mila Australia hadne ko da Australia business number ne me ora Australia business number ne du ora business de cafe ke adune jada ne ma ta chekhi assignment ge jada hairdresser assignment ge me bane ne chara grocery shop me ge me bane hadne ne mara painting company de kakame ge tadunu wakoda la business income wada no ne abata uda kita business ne hu glela la ke wa ple le maneza le mara la ola le a lot ne awete mara la kita business awene nake okay chilo no the kala ye edo champion ne hadine akeweda investment income wa bata no ne ama je account o hone we invest lo era la sibwa ye de kakame ge commune apology la wa business me ge apology la share me ge apology la property me ge ni no a commune we invest lo era a je ne mo wada je ne mara la ago ne make apology la share pu me ge la property pu me ge ne ne khule la mu no awene ne commune ne company la ne invest la ne je khane ne awethe me mya ne we ka ba hina percent la ta du ne agreement o mo no ka ba ta lo ne ka ba u budget no ta mi da ne ka invest la klo je go ne commune ne je ne ka ba u budget le ne ka invest la wo lui kha ta hen le ye edo share pian ne tine hodine ke da capital growth income no ho kho de kwe phola nya khan de pwe ba me te ka lo de ke lu pwe me thola ki ka lo ne a kho pinyo ne capital growth mo no na ho kho lo de khan ne lu pwe tho ho ne pepe ne me ki chala ne amya o jene mo no ta la capital growth ne adar kene nege benyoni tinya abat 12 ada hoko tasilo hoko de mimi tu lue that do ne mono tala na per bala lup with toffine when it got a capital growth no denia ile mention ne o lui mi la mi ana that the mune the lema o la le wakoda wages me ba salary income the ka kika the ka de ne get business income the ka ne hadine investment income no lui ka le denia ite hadine ba ka the capital growth income ta henu aklu lui khai ne mo no akeda ta phita ma ne pa ke ala ta phita ma fe lo mo no wa to no chomo da la ne mi le ke wa ple ne mi le ma la le ma akeda phita ma no we lo choy da bo mu de no mo no a o la hi pasa na ki ti ne de le mara de le kene wa ple de le mara la queenary ha ke le yanary de le mara ja da wa ba te na ke fi ne awe mara la kle kha ko o ni na awe manage weda a hi phu kho pu je lo ne awe long tu lo je la he out de pane a ke weda awe ti tam ma chi lo a hu ni ne te ba pa chi po mu la o la hi na ke de ba lo pa chi ba no ta ble thi la ta la ki te blo